Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka-SRP Academy Higher Secondary School pin Ursula kalapenlong ya academic recognition but valediction ceremony jangka batch 8,000 arpulai 200% ha kasingi sajan kasantrik unaitung 8,000 arpusan kabalayat lang di kentian kersiu kajing sarong ba kajing pen iburam uba El Carmon Block Development Officer CNRD Block pin Ursula lalong kumukong sana kani kasingi haga jaka jong uba prestun tensong usembut menteri rangba ka jela bala syak khangla namar kajing tua khando na kajing jor uslam usembut kongsan ulalong uba H Constant chairman ka CNRD block paledon dengkatu dakiwe ki he sarkar kum uba M Dakhar AGM but DDM nabat ribhoi but East Khasi Hills Dr Sashan Kotlang Khong Thorem principal Riwar College but chairman ka school uba UP Kongsni. Hagani kajing lang la sakhilang dagi principal but headmaster jong ki school hapin Ursula subdivision ki kimi ki pa gino hikaya bat ki khana school. Ukongsan hagajing kran jong u la ai kajing yero ka bakraw ya ka SRP Academy kabla sedang ha usnam 8,000 khat pra. Bar kabla yo 60% ki khana ki ba pass ha ka HSSLC exam 8,000 arpulai 200 ha ki arts but science stream. Ka school kala jam shaprang hadien tang south nem da ka barung ha ka thop ka bashipau ha ka les jong ka embos ka sngi kala long ka bakraw ba ha ka ba lapin ko buram kerpang ya ka mebala ai hun mauyong ka bala wan ha ka kerdan pra ha ka embos HSSLC exam arajar pusan u principal jong ka school u Dr Seven Dar Dakhar lapin pau ka jing songu ya baro kinong ket kam ki kimi ki kpa mat ka snong madula kintui ki samla bakin nang pen iya ka akor ka buram mat ka jing nang jing start sa jingai ka jing yalang kalakut de ki jing yat buram karwai ka siaw mat ka jing pen pau jing sngolam jo ki khana class pakhat do annual report te ka pen ken mau ya ka mission bang iwan na try ka di hasil sajan te mission ka mau bang iwan monthly but ka pen ken mau gi ka to ka por mission ba kani ka por ka ya ka poisit nam on sto kari si sajan ba ngam so e ban ban na ta jong pi kham dam ban ban na ta ki khna ban yo ya ai nu sien man ya pi i ba de i lawe i jong ni shai ki no pot ta la song khat manga ba ki be trelan ki paklok ki de sama pi ki ban yalam ya kani ka than ban yalam ya kani ka jela hi ba koi ta dal kum mangi ni don kam ban don lang ba pi ba nak kalian jom nga don lang ba don ngkat bagi dan don kam kanong kanong kalian ro but masuk telan pan i ba macam snap ni wan ka ro to kadur but mental snap le kala ham kiu su nomor ba idon itu ikna mene I help jomi ba pas ha hadu be yo ka meritless kalau ka ba sutna shipone ya ka penusla ka than penusla juni ka blok pejuni banyo kumkata kusna te nga ong ni pi lo pinan trish tom susu nga so tana ro ikini kiwe ha pa ai kusna ni kini ki we ki ba pas ha ngai I ba ka mak so pi ka long ka batam ha ka ba shibun ha ha ka ba ngai I ba ka por juni menswa ka highest percentage at ka try re kumba nyong pong nyong percent dari mata ngai ini di bawah di bawah percentage sebagai di bawah average when you first woman try di tak kebah 20% 20% mata kecil start jadi kena ngai iba kecil kristom kecil form tang ya pi kena di dapat di nong kai waktu di make pa kali kebala nang kambiang nang tu show ba pilala banyo ya kama kebah haru kat kene. Kalau mempush sakman, pak orang graduate di way by way ba pas nak kene ka SRP Academy. Kala kut mo kajing kene ka jing class 12 ka jompi ba kenjam sa kajing college na higher secondary in the college. Kala de sakoi pa ka benta ka educational life ka jompi bat ketaro kali gawe di bentang di bawah tanah bat kiba pihak lewa bat kiba ikai pun kiki na bentang kaji menjadi dengan pak
Ông ibai ijin tho iba tho do umi Ralph Waldo Emerson mo. What lies behind us and what lies before us are tiny matters compared to what lies within us. Kata kamu kei kebetulan hadiah cumi, kei kebetulan hikmat cumi, kei tadi ibarat banyak compare dengan banyak bujur, pakai kebetulan kapok cumi. Kata kamu nipak manong ba, let's say ka jinyat cumi copi kali kaba pilatur berdak Kristen. Bahkan jika future aja piru kabantangwan kabang community kan di kaba itnat kaba abalong shining kaba biang ha ndre kaba kantong san kari kaba don hapo jopi kaba pilan tang na yeng nasem ndre nakane ka asor pi academy kaba pila kajin kaba piyo kata kaba lakalong daki lingbaki ndre kan pi lessons naka chapter na nakakpa kaba piyo jing kai ndai ki values ki ba pitan nakane ka academy ka school ya kita pilih ra shakmat shit on ka dan bijing on mo wa juklat ya ka roots dan na iba piwan mo ki today man kala dan kambe ban kan mau ya ka nomurin ka jompi ba na so thu ba kumshani proslan ka pipas na asal pi academy kadi kaba ai ka nongrim kaba klan ka nongrim kaba hikai tanya ka kwa kulit ka hikai ro ya ka jirong priu kumno pinyan pabinjang ka linti ka jompi ka ban sawan lingba ka propose kuling wa asyik to kana di para jonga ki barangere makiru kidanya le school ngasih tertutu iki ba hakani pertai dalam kamu ya ka jinang jingfat balik ke kam jing start nama kawan ra ka jing champagne kawan ra ka enlightenment mo knowledge is the kawan ra ka enlightenment but ketika kau kadang kamu knowledge lima school ke berpilat piot jing kai bapun ma ka develop ke pi ya ka intellectual ka pamon ka politik ka develop ke pi ka emotional ro ka jing kumno mo pen regulate di emotion di feeling trong pi ndai kai ro kumno panyari palabreo kumno mo pen tackle ya ki problems ke ba pen face ka piya ka jing im jo pi ki qualities ki ba bahan ki ba pi ban long tai kena ban long klur ba knai jo ka than kum sna juni shene te kabangan som tai ngapuli ngai ba kanika program pemerintah itu Aspire 2025 mo but kamu tu juga asorpi dari Inspiring Minds kalau kita setelah banyak song ke Inspire but Aspire kita jumpa mo Inspire Aspire kita jumpa now is away kalau kita setelah panong ka academy jopi ya kamu tu bibu Inspiring Minds kata bobot ban motivate dan ban yalam nanti yapi ban push yapi dan ban ai tadi mensir yapi ban tersyakran mo kata nila ani pakuka duty jota school any school institution dan academy kali ban yalam ni kena pentur penslow kena motivate lagi bakin kieu sepan kinyat mat puye bahasa bat halong kena betul sini kita terker tengah yang kerja soalan bapak kene betul sini betul aspiration bat kamu ba PM high mo PM high you don't believe about motivate tapi terkas syam sana pi kena ban aspire dan badan ka ketika aspiration bapak poin hente halong but kalau mau piang apa pijat kena Aspire 2025 aku kena kasih bagi dan ibu kena meba iPhone ibala Aspire high berpoin merit but ibala alam kum kita nuksa example naman ta kiwi kita nangwan dan kiwi kita school hange hapo asorpi
Bakin aspire lah cantik semat. Tekan mau kat bakiat kat dengan JM kat bakiat semat di kita kita inspire dan kam saya pi la saya pi berapa nak kan kelas pi kam ban inspire ban push saya help itu pi berang kuliah kelas 10 kelas 12 tak baru dan kam pada pi berlatih kan kelas 12 bakin nang aspire show pi dan kita target semua nak try kena nanti ya kayak games lah tidak level semua level 1 level 2 level 3 mentah ada kelas 12 kelas 10 kelas 12 bisa ada level 10 level 12 dan show level kita kan aspire show pan aim show kebakam sejong show nanti kalau kita setengah pada semua ini bebala ikon bayi yang nanti mentah dalam iway saya senang melakukan sport minyak bersama ini seputar brok pada akademi dan kampan aspire bahwa senang nunde kan iway nunde kampun susu kalau kak experience